namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel of course meta khi vula le hagiazo la man ya halinga ta khi linka vele vele na vun'we ku busy blind ya so ka previous video mi nga ma hleketa vele vele ka liya enelo liya kha ikomisa ku yin'we rivalele la ku tekeliwa goza a yi komiseni ku na the three ninjas ndhawu leyi leti yi nga kota ku va yi fika yi tiphika vona mhaka liwa ka post yo karhi ku nga post leya mihisa luwa so ti-comments se hi ti kumini manjheni I think hi ta hi ti-reference loko video yi kha yi ya mahlweni and stuff like that. So loko swi ta vele vele the same exact day 30 October ku na yin'we ya ti-ninjas yi nga kumeka ku nga vun'we this one i vun'we a hi luwa n'wana enelo lo i vun'we lo i phati ya 3 group leyi hageza yi kha yi va lava so ivi ya kumiwa loyiwani video clip ya kona hi leyi. Ai, mina vun'we mawasa tshama ka n'wamatatani kambe ku rivaleliwa ka leswi nga swi endla ka Khiyazi ndo tilita hinkwaswo na papila se ri fikini ra xiphorisa hi leriwani hi swona. Swi helelangi laha mhaka la yi ri serious guys mhaka la yi ri serious because vo both given very given xondani yo yi tlhevela ku vanhu ma yi tiva given a ku yiwe live phela mihisa lowu a landziwe live list rate lero loko ku ri a ku ba a nga a boyini so live ya kona hi leyi loko va kha va hlangana yena Dimi a kha a communicate na Hagiazo la i pfukile njhani a wu dlaya mpfula Tsene na lowu sikola movie reload xo ta mfundhisi tsika ku va trend njhani hi pfukile njhani vulavurisa leswaku va ri ku ka Facebook mani ku khatlhanya mina vuma love and comment hosi un'wana wa la ka n'wamatatani laha u rhuketela njhani ma-grotman ma wehe va la ka majosi hi ta mi pfuna njhani mundzuku loko mi lava ku pfuniwa sorry ni khomele mfana wa mehe i vula ku i ta tsaka loko se i tsandzeka ku kuma ntirho hi mhaka ku i fakiwe criminal record hi mehe wo huma ka majosi hawa ni nge tsaki hayi dyondzani ku huwa kahle a hi mahanyele sweswo mi swi endlaku loko munhu a lava ku pfuniwa i vula kahle a wu pfuniwi hi ku rhuketela vanhu ni swi hayi n'wi suseni bot given hi ku i ta ni pfuxela swivavi se ni mi byela ku mi paka mi n'wi tirhanyana hayi n'wi a nga tshuka a lombiwa swandla hayi no hayi a no ndlela sweswi ya ku va hi kombisa na gaza ku hayi intelligent ya hina yi le henhla ngopfu hayi yona hayi le henhla solo i vun'we Thapelo Mabasa a ni pfulangi liya yona straight leyi it's basically very Makhathini yena vun'we Mabasa wa kona loyi a kha a bayiza loyi yena a nga kumiwa and stuff like that na loko hi languta swona ku va fanafana vantsanana you can see ku ri va fanafana vantsanana va Dimeni man se a kha a tsala ku arrested as you can see kwala tlhavi ya tsala post a ku yini hi vun'we Mabasa ni tshama ka n'wamatatana a ni kombela ku rivaleriwa ku na tin'wana ti nga hlekisanyana ti-post na leyi hi mhe n'wamatatana ni huma ka vun'we so Dimi i ri loko hi swi vonisa leswiya i repeat ko tala ngo fika tsala ku ni nga va ni vule ku fika vo ma 10 times ni kha ni jila hi ku chuha na voice yi nga ha hume ku Gaza Boxa tsale post leyi a nga fika a yi tagga lo a fika tsala ku no vheni ku wow video leyi yi tekiwe ka 5 a kha a jila marito hi mina n'wamatatani tshama ka vun'we va kha va ku khadi sungula kambe ne ta vuya a swo vona va ntsanana byi swo ka ha ri munhu loyi a ri xikolweni swa kona so hi le ka post leyi hi vulavulaka hi yona so ni mi yisela ndzhaku ka post leyi a yi tsariwe hi enelo
Trinity Ojane liya of course a kha kombisa ku hulu no disa mantsongo mbitsi whereby was implying ku ri Hagiyazi yi data na Gabaza and stuff like that. Yeah, so inside that post leswi Hagiyazi yi nga fika yi vona swona yi fika yi vona ti-comments leti leti yi ngi sungula ku ya emakhathini ye loyi a nga fika ku munhu a ri laha ka live la a fanele ku hulu ku biha makha chingela nsati wa Hagiyazi ku yi bihini tanihileswi mi swi vonaka kwalano and then ku tlhela ku va ku ri na mfana wa strata hi yena loyi hi nga ta kha hi nghena ka section ya yena sweswiwani loyi a ka Malamulele na sweswi wa ha dyi hansi wa ha tsutsumela ku vula mfana wa strata la hayi hi ta n'wi yimela loko a nghena ndlwini hi ta va se hi kha hi swi tiva swa ku na xitsotsi ya wo vheta hi nghena ka section ya yena lowu vo ngo i tsutsumeni ve ri mfana wa strata ne a ta xi ni lolohise ngopfu Botgiven wa vo lexi nga ni lolohisa hi xexiya mi ri mfana wa strata mi ri mani lexiya mfana wa strata lexi xa xi nga tsutsuma hi lexo tsutsuma lexi ka maphorisa ma fika konje lexi a le kwihi ka Malamulele swi fatani leswi wa hi ndilo mani wa yi twisisa ku yi va njhani so mfana wa strata a fika posta a fika tsala comment yale as we can see kwalano ni twa yi ri extreme ngopfu ni ngo yi vekisa sweswo a ni voni no mi ni nga yi hlaya ni twa swi ri too much disrespectful hina hi kule mi ni munhu loyi ni nga kula ni ri munhu loyi ni nga na ti-principles man ni twa swi ri too much ku kha ku rhuketela n'wansati like I respect women, that's it, I respect women. So i fika tsala sweswo mfana wa strata na i wala kona vhele ka vafana lava nharhu so hi yena wa vunharhu hi wa vu-2 hi to hi luya na ni nga n'wi vulavula hi yena vun'we and then wa number 1 i Enelo wa yona mhaka leyiwa so very i tsutsumeni misa lowa loko ku fika tivhene a ivi yi khata live liya mara yi tlhe yi vuya kambe a hi ngo vhele tlhe hi vuya ka misa lowu i vun'we la ya let's go hayi wa delela mfana loyi yena n'wana mani nte loko ni n'wi talana la n'wi ba milatela nyana n'wana rihlangi mani hi swona swi lolohisaka Botgiven hi swona swi lolohisaka wa vona leswaku se i kuma ku wa dyondzisa u kuma ku se i fanele onhela yi hlaya xitsongo future malume hala tlhelo hi le ku dyondziseni ka vanhu akerekini se hi fanele hi la ku onhela yi hlaya future hi mhaka ku bayisa ka xona xi ni lolosi ata leswi ni lolohisaka hi loko ni twa ku mi vulavula hi swihlangi swa ka grade 9 swa ka yini mara loko ku ve xihlangi xi kota ku rhuketela mfundhisi exitse xi rhuketela nsati wa mina hi ndlela liya xo fanisa na xexo me loko a ni ri ko Botgiven a ni ta va ni te mo ni khomelanyana bibele hi yima hala ndzhaku ka movha mara leswi nga xona maseve a wu nga ta xipa mani a ku na nchumu a ku na nyama i nga voni wa vona tifoto letiya ta bayizisa loko hi tinda ti-live 19 a ku na munhu wa vona that video yo bayizisa twa nga ku munhu la nga na nyama ku ha nchumu i rihlanginyana ne hlangi mani wa twisisa litinini wa xi vona xihlangi mani na xexi ya mi humaka ka xo xihlanginyana i nge he bino bona loko xi vona hi xi khomisa or hi xi tshika mara no a xi xa jika mani wa twisisa a xi xa jika xi vonanyana swilo leswiya ku xi njhani le xa sirhelela lexiya ayiwa ku vula leswo tsutsuma la very ma strata I know ayiwa moyina ayiwa wa swi twisisa ku loko se i ri ku dyondziseni i ri murhangeri swona wa twisisa so hiyo yini bhaka yaleyo ya ku malume mani an ali that is why va ku ha rivalela yes ha rivalela mara va hi twisa ku vava vanhu lava so a ve ri vun'we loyi a nga busy no va ka chinga ka Facebook loko se va fika kwale ka vona hi yewe loyi a va na yena of course la ka live ta referensa ngopfu yena ve ri loko va fika va nghena laha ka vona va fika va kuma situation yi ri so swi fatani leswi wa hi ndilo mani wa yi twisisa ku yi va njhani la ka lexi
loko hi xisiya sweswi a ni chikini xi yisa ka kokwana xona yo rila hi ku a ni tivi i endla yini ku naswona na mugayo ku hava sweswi la ka yena sweswi a hi to va xavela na mugayo wa swi vona sweswi se wa delela n'wana wa voho ku se hi ta ya n'wi xavela njhani na mugayo walowo ku ve wa delela siku ku hana mugayo ene n'wana loyi i tshama kwala kaya nga jikajika i tshama la Facebook i tshama la Facebook a ndani naswona se ku a ni ta n'wi tekela na foni ni ku teka ni foni yeleyo n'wana loyi i ta i n'wi hoxa nghozini yikulu malume a ndzi tshama ni toucheka hi mhaka wa vona swihlangi i xihlangi na lexi a hi humaka xo xihlangi wa ni twisa n'wana wo i le ku ndleni ka layisense layisense leyi a nga ku endleni hi leyo volunteeriwa hi nani hi sweswo ti-ANC na hina yo nyikeriwa yo nyikeriwa a nga humesa mali hawu xexi xi nge le ku ndleni ka layisense hi leyo donatiwa a ve la donatiwa layisense ba swo va na nchumu kasi mara mi ni byela xitori kasi va fana va delela va tshembe yini Potgieter malume swa nyumisa ma loko i vona swilo swi ri ku nyumiseni loko i vona swihlangi swi ri so swa nyumisa na ta ku xisa swi nyumisa mpela hi ku n'wana luya i xi lexi wa n'wi vona loko a za a ndla layisense i lava ku apply-a vuphoriseni i lava ku apply-a vutrafikini i lava ku apply-a vusecuritini i la yi kuma njhani ntirho i ri na criminal record hayi vona ku ni loloviseni vayisala se vi ri na mugayo ku hava ku ri ka kokwana wa yena ka swilo leswi kasi mali ya khoya ka Facebook kasi yi tirha xinjhani mi hi byela n'wina mi swi tivi swi twisaka wa ni ve ri ku ndliwa mali kwala ka Facebook so mali ya khoya yo tsindza ku xava na ni 8 loko ni wa landa 8 wa landa 8 aka project na wa landa 8 unless if my bank monetized we don't know kumbe xana nga ri ku ndeka mali we don't know ni kwani vhele masiku lama loko kha ku chingiwa ka Facebook ku chingeliwa yo mali ma vona mhaka leyi va kha ku chingeliwa a yi tivi swo swi nga endli mali swilo swa kona swo tsindza ku no xana 8 a ni koti ku swi twisisa ku swi nga na mali ku fika kwalani na swilo swi nga swi posta na ku fika ka situation yo munhu a za a doneteriwa na mali ya license hayi a redzi hayi hopefully ta va dyondzini and yi va oloviserini hagiyazo laha yi va olovisele ngopfu va yisa lava fana lava yi va olovisele ngopfu ku va yi hi xinawu yi capable vhele yo endla as hi places tlhe swi nga tiveki ya swi nga tlhe swi nga tiveki walowa man of ku eka hisiwa ka vona case a yi va nkona because they can do a clean job you see munhu wa boss tlhe swi nga tiveki no i bohi va ma wona mhaka leyi so until loyi hi yena loko ni nga ri xo ku a nga ku ndlekeni hi yena lowu enelo sayiti ra hala ka enelo a ndzi va xo hi yena lowu lowu a nga tsutsumani lowu ve ri mali loyi inani ku tsutsumeni loyi mfana wa strata ni ri makhathini kumeki vun'we swi fana wa vona swo i tshama i n'wana munhu a bamba interview a hleketa ku i criminal record a ku ni khomise hi n'wana ka swimanimani i n'wana wa swi twisisa ku swi va njhani swihlangi leswi mina ntweni lolowa ngopfu mani n'wa ta ntweni lolowa leya swo loko ni fika laha wa vo swihlangi ya swo hi laha ta dyisa vakhegula mbitsi ya ne leyi ra 2008 leriwa hi tintangha ta Milano no va tintangha ta Milano hlangi mani genge maseve genge mani wa ta xihlangi xa sani ku nile mangalo xikuma a wu nga ta ba na wena ta hela u ta hela matiko a wu to hi wena i lo rhumiwa hi munhu na ni byele ku rhume mani i nga tshama byo rhumiwa Potgieter mituku mi ya mi ya lavela mukhegula leyi ya mugayo yi hambana na swona ke hayi mara wa ta swi nyangatsini swihlangi leswi Potgieter wa ta Potgieter wa swi ta ku rhuketeleliwa nsati mfumo munhu loyi a riskaka vutomi bya yena ku a ku tswale a ku ndlela muti va ta ku rhuketeleriwa nsati swi vula yini Potgieter sweswi ni va rhuketela vateki hi nhlamba maseve ni yi tekateka nhlamba ni yi yisa ka mhani Makhuvele wa ta Potgieter nhlamba leyi xi nga hi rhuketela nsati wa mina Potgieter wa tiva Potgieter ku ri ni pfuke
wa tiva loko a wu nga ni byelanga swa ku ni chicha ni tshika swa va mintungu mi ta swi lunghisa both given i nge ni chike ni ta ndla hasahasa yi kulukumba ngopfu. Swona a swi basanga leswi nga endleka ka ti-comment section liya. Phela lexi xin'wana ni ndle life wa swi twa ni na xo movie Ntlhanu Tisola wa swi twa Ntlhanu Tisola a yi hlanganisi xihlangi wa xihlangi mani tatata. Yo i mhaka yo tika ha gezi yi teki decision yaleyi nga vona yi right ku ya hi yona ka mhaka leyi i mhaka yo tika swinene mhaka yo tika swinene comment mi yi vone hi yaleyo ni ta tlhela ni yi vekela kwalano. I'm not going to read the second one liya very ma as makhathini is too much i nge endli ka nsati wa munhu leswi swi too much man swi too much vanhu va ngo zama ku va swi defenda hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi va lava ku defend yona but mina ni swi support. Mi fana ku mina I think a swi ta va different. I guess yes ya swa hluphanyana loko i ri le henhla ngopfu i ri na reputation minkarhi yin'wana yes swi pfa swi karhatanyana but wa mi ta ku ndla yini guys okay nhlamba liya like i rhukela nsati hi ndlela liya were you going to fold nsati wa wena i ya reacta njhani you see so hayi hi teke xitepe xa kahle swi kombi na ku na loyi a vhele a fika a khomisiwa straight na ku lomu makhathini ma lexi xin'wana xi komba xi rivaleriwa lexi veri mani i von'we xa koho lexi ku xa ha ri xikolweni swi kombi na ku makhathini hi yena loyi fike ti n'wi rhosela. ene leliyani ku komba ku i n'wana lexi humaka byona ka Thabani a xi nga na mpeleta ya ku tsutsuma a hi xota nkomeriwa wena mani mina lo posta swilo leswiyani wa swona ka kana lani lava ku ringata ya kona a na fulani na chumu wa tiva na ku ri hata ri huma ku na vatswari va nga swi voni leswi na pfupfisa swona leswi a ni pfupfise swona mpundzu ne na swi tsundzuka loko hi khazela na competition va ta tele ku ni fika ni languta laha wa ni twisisa ku leswi vona swilo leswiwani man a ni kahle swona a ni kahle i n'wana mani ni fila wa twisisa ku sweswi ni titwa ku ri n'wana or ku ri ntukulu wa mehe wa twisisa a ka endla swilo leswiya a ta binyela ka few a ku na sweswo a va ha ku hi tlanga va teka va fanele va ku yisa ka juvenile. So mhaka yaleyo a gezi ivi i chuza ku tirhisa xinawu ma swi ngo bohani but yeah that was his choice hi ku langutisa ku i swihlangi phela hi fike mhaka yaleyo ku hi ku languta ku i swihlangi swihlangi swa grade 9 hi ku hayi a yi na problem ngopfu na swona. So as Master T what can I say i the public figures yes a hi twiseni yaleyo hi swe boha va ha hlaseriwa but ku nga hlaseriwa vavasati i swilo leswi ni nga ku swi repeateni yes a va hlaseriwa swi boha to hlaseriwa swo ka ha to humela swilo swo karhi loko hume swilo swo karhi swo boha va vulavula vhele but u nga hlaseriwi nsati wa agias okay like u nga hlaseriwi vavasati va ti-public figure a hi swi pakeni in that way swi nga va kahle swinene loko swo ka swi ndlisa sweswo. I'm human and on top of that n'wanuna a swi vuli ku loko ni ri mfundhisi ni na vusesinyana ndzeni ka mina no ni n'wanuna se swi vula ku kahle ku va ni ri mfundhisi na loko se yi famba patwini va munhu a fika ku teka hi pama i fanele ku haleluya xikwembu xi ku katekisi pama lowu a wu ni nyanganyeli no I'm not going to do that and I stood for myself against cyberbullying. Yeah. And Maporisa, they have reached an arrangement and they have reached their goal of me not opening a case. Yesterday at about 4:30, Anfanirle Vaterfall eliminated pula case. Then they pleaded with me, but I by Sapapla, but Sepapula na lui, by Yaneleka principal waye. If you want jealous of why he will illuminate ka shot license. Yeah, it's fine. Bago illuminate ka shot license, bokombela sha kwinga onel bumzuku. Futelo aka ngo matatan luya tol. Bobo given look babuya, bafka baka malume. Shitsikeni man. Ntsene iba niketi warning bata donda inkwa. Ibi bakamina itandla video akari apologize and then she tava swi right Mwina as guys mina I don't care about your toxic antics. You can be as toxic as you want. I do not care. I'm not going to succumb
on fighting for what is right, for fighting what is right, and then for fighting to protect my own family. Ni vula ku loko nsati wa mina a kota ku hlaya Xitsonga a hlaya swilo leswi swo taniya are they not killing my wife's self-esteem? Are they not insulting my wife? And what am I doing? N'we vavanuna lava mi nge a hi mfundhisi xilo lexiya a yini a swi na nkingha a munhu vitana xidakwa a swi cinci nchumu a swi cinci ku ni tshama kwihi a swi cinci ku ni na Ferrari a swi cinci nchumu ka mina sweswo. And vanhu vo tala va ti-keyboard warriors online, but the guys loko ri hlambaleni ni ku veka ka screenshot lexi ni la like mhaka leyi mi langutisa kahle ku ri your wife a no leyi girlfriend sweswo. I wish maybe kumbexana a ni ta kota va ni kha ni swi tiva ku lo munhu I married or a nga married a commentaka. Like mi ni ti veka ka position ya loko ku ri a ni ri married a ni ta va ri xinjhani ni ta ni kwate ngopfu ni ta ni kwata ngopfu na mina personally. Nsati wa mina a rhuketile hi ndlela like ize I fika ka level ya le bedroom like I fika I va I ri njhani mihleketweni and I ri xihlangi na swo still you see. Hi ngo khensa sweswi Hagiyazi hayi yi nga kayezeka la yi kayezekini la hayi va kotini ku va yi convince Hagiyazi ku ri yi nga act in a harsh manner, of which loko mina ni kha ni yi languta yi ta va yi nga vangi wrong. Yi ngo blame yes on Facebook hi vanhu ku vhele yi na ti-enemies swinene ya zondiwa yi zondela timali muni ta yona, but yi nge yi endleni anyhow yi nge yi endleni anyhow. Yi ri hayi yo ya yi foyineriwa vhele yi kota ku enhlisa moya and stuff like a ni nge swi koti loko ku ve leswi ni nga swi endla ku lava ku ta khipa dignity ya muti wa mina vana va mina, it's wrong, so be it. And no one is going to tell me how must I protect my wife. No one. I married her alone, and no one helped me to pay that lobola. No family, no one. They went and no one contributed anything. Loko ni lobola mando. Manlo in kumen ngari na chumu, in kumen ngari chumu, ni hlangana ya ri movha, ni ri risiwa nene, ni ri hana phone nene ni kha ni tirhisa tablet. Ni ri hava na phone nene na movha I lo ni dyondzisa ku driver nhwanyana loyi. If I must watch you insult my wife, never, it's not going to happen. I can lose anyone, I can even go to church in Chumaila when there is no one, I don't care. No one is going to insult my wife and I keep quiet. No one. So you must understand that no one. And no one is going to tell me, hey, no, what is what? Maporisa, they are also peaceful agents. Abotakisa, Tamaba Kaba Komabanu, Nam Nandulenga Lungiswaku, Gubalabul. So Maporisa Majoe, Kufikabaku, I'm Fundisi, Ile proof. Yini ibalabuli na n'wana loyi loko se o tshangeta a yi se mi ta n'wi pfulela case loko a ni lo n'wi pfulela case n'wana luya ivi a kula case ya koho yi pfuriwe hi mina ni nga mfundhisi hayi ni swi vona ku swi ndla sense then loko hayi no it's fine go ahead. All I want is if miri I vana va nge le high school please resolve it. So in overall Hagiyazi did indicate that he has no issues with attacks that are directed at him. He has no issues. As long as the attacks that are against him, he has no issues. Mara issue loko se swi ya kha swi kongoma nsati. Hi leswi swi nga fika swi indicate-iwa la. Loko se swi kongoma nsati hi la problem yi nga ku leswi mi nga chinga hi nga vuli ku hayi mali Hagiyazi. Or hi ku mali ya vukhamba it's not a problem. Hi nga vula swo fambisana sweswi ku hi wena. Nga chinga security but swi nga va kha swi fambisana family or nsati. Aku swilo swi impacta ku Hagiyazi ntsena because in general swilo swi ni voni swi nga fika swi affecta family that much, but once is chingela nsati loko I chingela nsati swo boha swi fika swi vavisana nuna, you see. So I mhaka leyi Hagiyazi nga fika yi indicate and I think it's valid, swi valid mhaka leyi. So hopefully swi nge continue swi nga ta continue nga ta continue se swi a kha swi vona ku mhaka a yi ri so walo I ta odelela wala I ta adolela hinkwenu ha swi vona I ta odelela loko se o tlhaya mahlweni a chingela nsati wa Hagiyazi ku chinga yes chingela na Hagiyazi loko vana swin'wana ku report hi ta report loko vana swin'wana as long swi nga vi kha swi chingela nsati wa Hagiyazi or swi nga kha swi nga chingela vavasati va vanhu in general. I think swi nga swi pakisa sweswo hi sweswo I public figure yes swo boha ku va na ti-scandal to karhi, but the thing I ku nga chingeli nsati wa munhu hi ndlela liya you arroganteliwa as if a nga nchumu so
as if Agiyazi ko ximunhwanyana xin'wana so xi nga pfuni nchumu so i chingela nsati wa munhu hi ndlela leyi even nsati wa munhu in general a swi endliwi leswiya ni yingise na tolo God given ba ale straight na van'wana lava ni nga lavi ku va vula hi mavito na hanyaka na vona na van'wana va nawu lava ni rhandza a henhleni ka sweswo va ni vutisini na ve le Waterval va ku i ngopfungopfu mhaka leya Gabazana no ni twisiseni kahle ni ri this kind of things, I'm not just an ordinary person. I am a business myself. Kuna vanhu lava ni tirhaka na vona vakulukumba lava already va nga ni sendela na screenshot swa mhaka leyiwani. Do you understand how much I can lose out of these unfounded allegations? It has nothing. And ikale men lumbetiwa man ni tshame ni lumbetiwa ku rape nhwanyana a Giyani ni khani nga mutivi ni ku okay look, bring the lady a hlangane ni police station mi ni pfulela case loko ku ve impela ni tshame ni swi hi ku a ni titsundzuki mina ni ri le Tzaneen ni fika ni hambi ku ri kerekeni ya le Tzaneen mo fika mbuti a ni la context leyi hi nga na ka yona ngopfungopfu la so hayi mhaka yaleyo hayi in overall wo zama ku va hi kombisa ku Agiyazi yi ve enhla yi va hansi va kahle loko mhaka laha yi ri serious ngopfu a yi lavi no hayira helicopter yi tsutsuma yi ta Giyani a swi ri serious swinene va vona mhaka leyiwa so hayi mhaka yaleyo yi ve herisa sweswo for now hopefully vanhu from now on va nge kumeki va ri karhi va rhuketela nsati wa Agiyazi a va chingi le Agiyazi but not his wife hi leswo loko ri a Munghezi subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe.